400 میر لورنشته بون و جن و قصه لورنشته بون بری 40 سالی موی کلامی گو اوی جماعت آیه و داریم خز جیرامون یعنی مثلا خواهش اره یعنی جن و میر ماخون تفکر جو خود دنگ بیجی نکار مرم نکاره یعنی قریبال خبرت نکاری بیجی من دیز باورم اب جوینا ایرو تبنش مده به خاطره که پرخاشی کو مستثنا یعنی جمعه بخوره جی شاهنازی کی پر مزه Für alle, die es nicht verstanden haben, das war sehr schön, was er gerade gesagt hat. Also Mamusti war schon auf einigen Veranstaltungen, wo er seine Denkbild zum Ausdruck gebracht hat. Auf vielen verschiedenen, vielleicht auch größeren Plattformen, Bühnen, mehr Teilnehmern als hier. Aber sagt heute hier, das hat so einen besonderen Wert für ihn. Er hat vor 40 Jahren bei dem Sipanberg, viele Kurden kennen diesen Ort, da war er auf einer Hochzeit, wo viele Köpfe von den Aschirets, von den Kurden... Alle Clanführer waren da, ja, kleine, ja. Auch die Sipkan, ich bin Sipkan. Also genau, also... Sogar von uns, ja. Die waren dann anwesend und er sagt, diese Atmosphäre hat ihn so ein bisschen an diese Zeit vor 40 Jahren erinnert, die wir heute hier teilen. Wir sind sehr dankbar. Vielen Dank. So, اینجا همهر گلی زیلایان سلیمان احمد سوزداوی سریده باب الفسیا فرزنده تایبتمندی فرزنده نه کل درست سن فرزنده هم ده حرکت شیخ سعید دال دولت اخستیه هم سرندان آگریه داشت ایران فلتیه خاطیه ایجاد سرندان آگریه داد سال جمع احسانوری پاشا جیبیتیه اینجا گاواکو ایران خلاص به دی از سروی خلاص یا کثیرت یا کو عشیره کردات چون ایرانه برای شاه ایران دویجه ورن ام تامپون بردن و ورن پرورده خواهی عسکری بکن شر خود بردوام بکن که ناو ایران شاه ایران به ترکا را اتفاق کریه و چاقه شیخ علیرضا افندی برای شیخ سعید افندی ناو مسئله داره ترجمانه بچه شیخ علیرضا افندی خواهش فارسی جیزانه دبینم تسلیم بن عشیر دبینم تسلیم دار نو چاقه کرم خولا آسیه سلیمان احمد وانا تین کشتن فرزنده ده حوش شاه عجم داخل داوه ارده 24 محافظه شاه ایران کجه و وی چنبر دقله شد انتابا قره کلیسه جم خالص کالکته خالص عبدالمجید بگی سیب کی خالص استر ده جم خالص بگ او خالص بگی تدبیر خود بینن تبی عدوی عزیز ایوان ایجاد کبن گلی زیلا داد ترن هواری سردان آگیری اف کلام اوه باب الفسیا از گره ویجی بیجم جماعت دوام مقبول هر داره نبینم دبه به ادبی الحضور و اتبا یعنی تدیل جمع سرحدت بیجن روی مدبنی نگی ودا قیزک من اگر هبیا من نبوی دانیا الفسیا از 1007 سالی بوم به کلامی بدارید کلمت گو که قیزک مهبه گره از نبوی دانیم الفسیا خرج مرعج بیجه باب الفسیا تقدیر الهی قیزک من چه بو من نبوی دانی الفسیا چه بو و من نبوی دانی تاني قزاك تاني قیزک من دکور هنه ده خودش داره بهیره تین دسته ور ما خیلی میگیم یعنی باب الفسیا ده بابا حسال تمشي یامده الفسيا في نوبك عربي نه الفسیا ناوی گله کل کردستانه شاشی کی کرنه ناوی کره فرزنده الفسیا خديل التنابة مدى جنش زيدان شنابي بس بورم زوروكي كاتشي كوتشيفن نبي بالفسيا دين الفسیا دين الفسیا دين سعدون برای دوریش عبدیه بچوک الفسيا الی Hier geht es jetzt um Ferzendebek. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Anführer des kurdischen Widerstandes in Bakur. Er hat bei zwei großen Aufständen in den 20er, 30er Jahren mitgemacht. Einmal der Sheikh Said-Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde, und dann der Ararat-Aufstand, der auch blutig niedergeschlagen wurde. Er ist damals in den heutigen Iran geflohen. Er wurde dort Opfer des iranischen Regimes, was mit dem türkischen Staat gemeinsame Sache gemacht hat. Er ist aber in vielen Denkbes, in vielen Geschichten ist er eine große Symbolfigur als kurdischer Nationalheld. Genau. Und genau, die geht es. Ja, yani Kurdaki ku Civanê Kurda ku dîroka ferzende bizanbin wê suretê çekwara nexna telefone. Wê ferzende wê Seyidxanê wî spey seyirse. Evet.
آغا هیلم الملمن هو ما قولوا هیلم الملمن آسیای بسیدن قباد گریگو لیلی بسرائم اللي داير بني زبي شرك وعلم تشيبهم قال المقوم السرا كابري صال الحوشة كابري أمر تمام داير بني السركاني جبارا خددا دقر منا توم دقا بظالمين منهم سوطا ببوريم عجم دين دشمن المبرية دقا وصانيم بس راي بسيدن قباد كريقو فرزند مالا دخرافة دادقوز فرزندم از فرزندم اسباب الفسيا اسوار اجناورم خدا نكچوك چابليم الولادي دوردنجي قولور ديم مرد سرم راقتننم گو بس راي واقري كل بقاب يأتكدم ازب جو تقول توم ودقا في ظالمي ابرين دارم جنياز سليمان أحمد كومي حسن البيش شاب منهم حيفا من نايل كشتنا سليمان أحمد كومي حسن عنهم حيفا من تلوي حيفا شقاف دنبال قارشي مجملا فكرين رتبة ونشان وعلامة يا حميدين يا خايم تسام اربك أبانا شر حسنانا نشر حيدرانا نشر جبرانا نشر الدونز دباب عشيرانا حوشا كافري أمرتمانا عجم بيشنجي مذهب بيدين وبإيمانا لسرسر محرمين توبانا قرى قرى توموتي كان ماكين اليانا لما بريا دقوصان ينادى مرأة مهلة تأمانا زقاب دماء القارشي مسكنيم تسير بكاش مرا دخونا ميدان فرمانا يا خايم بأغام ولا نبي بلا نبي شرقرانا كرم يقول غازي ميكي مرخصم بس يقول بريندارته كشتني تجارة زمان أجيب نبي جابك نبخيريات يدبي إيرو سيروجو سيشفم أرزو عيالي مالا عمر لكابل ياب إيراني سربشت مانك يام جنابين ستار سنين لبيابين عسكرم بن أنبر خيمال عمر بقاچان رومي من فرار دولة بن كرم دقوت عبدالله قمت بياي مالا مستفاوات الدائع بالتنبن برخي مالا عبدالله مستبن بما عليك مناني مالا عمر ابرين خراب هبال بن السير بكلمة والبزلمة شارت غاي قجران سير بازان وباباق جنيم دريقنا خال مبريش ما حد مالي بري خراب رجلاؤه تفنجي دستي خدائن تسلمي اتشلي امبام يا خايم دليم خن بابي منو دليخن سوستما جوستي خدا بين قنداغي مارتليان چاپلي على عرديخن امهن جبرت باش دا قرشاغي رومين